الله أكبر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونسترشده ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمدا رسول الله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق الجهاد حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بكتاب الله وسنة رسوله إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي المذنبة المخطئة بتقوى الله، وأحثكم على طاعته، وأستفتح بالذي هو خير. يقول الله جل جلاله في محكم تبيانه: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. اللهم أجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. Mahuli mga kamaasan, kamagulangan kataw tay manghuran haa kamasin Allah Ta'ala. Muna in dunya hipo sin pangadjian sarta pamintangan. Maniyo tiyo pangadjian imam pamintangan sing kitaniyo hapakarajaan iwan parakala jimatu bak gurayan masuk mari pakauman sing kitaniyo. Muna-muna pangadjian dakula bang bukon tag altain makauna altain numaog muna. Mahugot na sa inhag, mapahon na sa ingibayan. Sa putika bang panaugon na sinallahu Ta'ala sa kadjap mata in pangalta si manusia saroon doon malawa na sadya. Aon day sab makauna rin hapangalta pila na sadya in piyagkasakupan sing kita niyo makauna rin haalta. Bimakna
bang bukon alta in numaog muna atau akan amo na intag alta in amo in numaog sarta in makauna numaog deng sin alta. Hikamarwa pamintangan mahal ka ing kahoy deng sin alta. Misambiya diin muna-muna amilong sing kaiba ng bahasa mag-safe na asing ginhawabaran. Salamat ahon na aing ginhawabaran. Sari na impangalta yan, malawa. Sari na impangalta masunog, marakog. Sar na impangalta maubos habang manlong ni imahal ka kabuhi na salamat. Mahal ka kabuhi sawab makaminsan da siya ipananam sin Allah Ta'ala pamanu siya. Ing kabuhi diha dunya makaminsan da mga taymahud way nahikarwan niya. Bangaon pa kananaman nato kawihadun kananaman nato kabuhi bukon nato kabuhi hadunya. Kabuhi alamul barzakh kabuhi adlaw akhirat dakuman. Adapun bangso pa maing kabuhi ini ni maugna tantuhon natori na makakalik in manusia hangkanda mahal ga ing kabuhi deng sim pangalta. Impangalta, nakapila nakita niyo nakasakup. Iwan amo na yan, in kiya na naman, kiya sasakupan na to magdum magadlaw. In pangalta, ubos na numaog, ubos na gumawan. Mawiada tuod sa pantun dagat, ubos na humunas, ubos na tumaog. Pangadjian dakula, mahal ka ing kabuhi deng sin pangalta. Deng nga sabihan mga taymahod, ayaw laugan. Sin tiap-tiap siyulagan deng katuktan yung ing kabuhi, hasawab sadya sin pangalta. Hikatu pangadjian, in kayo diha dunya, wairing katutan yung makaiyan bukon mapaso. Matan bunal. Kaya na naman sintiap-tias yung lagandeng katutan yung in kayo diha dunya mapaso. Ayaw na langta biasin jimato. Haung-haung nga tampat binaybayan maun in pagsunog. Ayaw pakalongta, hindi doon na halong sinbay, hindi mahoy, iban di makananang paso. Walau pun misalin ng pangdaigbay, mahoy ra, karena makananang paso. Ayaw longta, amuin kayo limalablab na. Misan imbiyak langsok-langsok. Wairing katutan yung in makatahan, umulin sing kayo silangsok-langsok. Naring asabin mga kamaasan, kamagulangan katautay mangurang. Tumtumun na to. In ini pamintangan dakula, pangadjian dakula. Sabda sin Rasul sallallahu ta'ala alaihi wasallam. In apinar ka jahannam, tialablab sin Allah Ta'ala inapinar ka jahannam hangibu tahun. Sambil miula inapinar ka jahannam. Mahulil yablaban ni sa binapinar ka jahannam hangibu tahun. Sambil miuti. Sambil yablaban ni sa makahangibu tahun ni sa sambil namitum. Longsin Rasul sallallahu ta'ala alaihi wasallam
in api neraka jahannam sauda itum kalailil muslim bi'along na sindung tigidlon bito-bituhan. Demikian lang sin Rasul sallallahu ta'ala alaihi wasallam atarawna hamra unulong ni impangatod niyo hakayo sin narka inwarna niya inkayo niya yaulong niya pula biasin pagkasakupan niyo lang niya riha dunya kanarikum hadhi inkayo lang niya sin narka lahiya asyaddu sawadan minal qar landok lang niya intigidlum in itum sin kayo sin narka lawi palang niya in itum niya daing sin pagtawakon amin lang niya ispalton niyan aun sa namin biya mga ipagsisimento lang tabi pagbutang ng mga aran amin itum yan lawi palang niya itum daing hayang in paso sin napinarka jahannam. Long sin Rasul sallallahu ta'ala alaihi wasallam demikian bangsa jalong ni masjid ini nahipo sin jamaah hang ibu bukon sadya hang ibu kasulat hang ibu hang gatos nga ibu atawakan lumiuliw pa lumawi-lawi pa pagubos aun sadya hang buok taon naka lalamod din doon din ha mga taon narka ang pasiyan ni mapas hapag napasin tao yaon marapog lang ni masjid iniiban na siluon niya in pasok sin kayo sinapinarka jahannam bihayan mga kamaasan kamakulangan niyanam iban piyag ka na naman sin pagkamatauran magpakasakop amin pag-iyanon pagkasanukan mapasuing kayo sa suway tumtumon day sa simbi akato taniyo in kayo diha dunya way pangabot-ngabot ni hakayo hapinarka jahannam bang imano siya tumuyo na mahoy bang aun sunog atawakan uno na sa jaaramala biasin amin jimato bago-bago yan suway makapamintang imano siya bang aun sarapat tumtumon niya haadlaw gana-gana haadlaw susungon suway labi in pag-anid in labi in tangkis niya bang biya diin siya masalamat daing hakayo halong sinapinarkadyan na haadlaw gana-gana in hikaupat pamintangan diha dunya aun pakapaho yan sin manusia. Aun pakapaho yan. Bang aun kasunugan walillahil hamd. Masunog na lang ta in alta, makapagoy pa in tag-alta. Masunog na in pangdaig, makapagoy pa in pangdaig. Aun pakapago yan. Sin manusia diha dunya. Adapun mga kamaasan kamagulangan katotay manguranhin adlaw gana-kana way nakapago yang sin manusia. Ayaw lang ta in hapinarka jahannam na in makapagoy siya. Misan sadyain amoy pag-iyanon paglubo na sin dunya bang mahari kiamat na tanto ay nakapago yang sin manusia. Muna-muna in mga tao kafir nangasubo. Suy-suy kato sin Allah Ta'ala. Amoy pangasubo sa kaulaw labi panggura-gura. In sa kaulaw la in kiamat yan di maun sa mga subo pa. Yas'aluna ayyana yawmal qiyamah. Yawmal qiyamah. Mga subo sila. Kung bayalaw na yung pagkiyamat pagbahasahon nyo yan? Jumaturab yan. فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ apabila na di na magkatawto na in pangatod si manusia
apabila maligot na impangatod si manusia, apabila matarsangang na manusia, wa khasafa al-qamar, maig na insahaya iwan sawasin bulan, wa jumi'a asy-syamsu wal-qamar, sarta punon na in suga iwan sin bulan, long sin Imam Ata, ang palaw ni ahiyulog maun paamin gitong tawid yaon, paragat sambil malablab na in kayo, mga sumo na imano si hawak to yato, yakulul insanu yawma idhin aynal mafar. Mga sumo na imano si hawak to yaon, hauno na lang ni inpago yan. Harap na kita niyo pakain magoy, hawi na haynin, nalatag na in kayo, najugjog na in dunya, nagkasiksipak na in amuin kalupa-lupaan, damikyan magkahulog na in katantan, maig na rin habubutangan niya. Jawaban sin Allah Ta'ala, kalla la wasar, matan way nakapago yan hawak to yan. Inyat to hapaglupasin dunya, biya diin na in haadlaw kana labiluwa na in halong sinapinar ka jahannam. Parman sin Allah Ta'ala, in mga manusia amuin kiatukbalan sin kitab nila rapit palawa, mamung sila. Ma'agna anni maliyah, matan wala da tuod nakarihil tatabangan, iwan wala da nakarihil kako kamumpaatan in pangalta ko. Halaka anni sultaniya, naig daring kako in kawasako. Uno na yung parmansin Allah Ta'ala pa mga kamalaikatan niyaon, khuzuhu fagulluh. Parmansin Allah Ta'ala pa mga kamalaikatan, kawaan yun na yung tao yan. Kawaan yun na yung manusya yan. Langsin Imam Al-Qurtubi, kawasan siya sin hanggatos ngay mo malaikat. Hanggatos ngay mo malaikat hambuk manusya. Kawaun siya sin malaikat hanggatos ngay mo. Ang papunon indualimane ni maripaliog niya. Khuzuhu fagulluh. Thumma al-jahim salluh, ang panirasukan maun palon sinar ka jahim. Hanggatos ngay mong malaikat, biya di ini kapagoy sin manusya yan. Hanggatos ngay mong malaikat in aming kumawa, amin dumasok maun palon sinapinar ka jahannam. Mahuli rin doon si halong sinapinar ka jahannam. Thumma fi silsilatin zar'uha 70 zira'an fasluquh. Damikyan ang papasiyahi patuhog sin Allah Ta'ala, ha mga kamalaikatan niyaon, amuin sin kadena. Long sin Abdullah ibn Abbas, radiyallahu anhuma, tuhugon imanu siya yan. Dahil haami ilunghag sin guwaan sin nadis niya rampal pataykod. Ang pahigwa dahil habungbungan sin manu siya ini. Mahuli ang papunon in tuktok na iniwan sin sikiniya. Hasupaya rin naman makapuklas sa tari na makapawi imano siya yan. Bihan in kahalan sin mano siya adlaw ka na mga kamaasan kamakulangan kataw tayo mahuran. Hangkanda indon niya hipo sin pamintangan iban pangadjian. Hamanga sila halul akkal, biyusan sin Allah Ta'ala akkal pikilan, baba imano siya ballog-ballogan makulasog pa. Baba imano siya dirihilan pa sin Allah Ta'ala amin sangput, amin akkal, ayaw magbutabiso imano siya, ayaw magligap-ligap imano siya sa sumakawa, tumtumon niya in adlaw kana-kana, amin adlaw way na makatawang kanya buat malengkan, amurain kakahinang niya murah-murahan sarta ulong rahmat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Murah-murahan mga kamaasan kamagulangan kataw tayo mangurang. Bangman kita niyo patap-tapunda sin Allah ta'ala kung midayat niya. Bangman kita niyo patap-tapunda sin Allah ta'ala halong pagtaatan kaniya sa tawang man di na mapaling pangatayan na to hasupaya kita niyo rin na malaw
أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فيا فوز المستغفرين استغفر الله. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسول الله المصطفى صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بكتاب الله وسنة رسوله إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي المذنبة المخطئة بتقوى الله وأحثكم على طاعته وأستفتح بالذي هو خير. يقول الله جل جلاله في محكم تبيانه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Mauli mengatai manghud kabalikan biasin salawat in dunya di nakabjanan misambi adiin bang hipo sin pamintangan iwan pangajian ilawan ni sab hipo day sab sing kasasawan hipo day sab sing kaligapan hangkan da indun nyari nakaabjanan bat indun nyari dama apas amurakuman ing kita niyo haban da sin Tuhan na to Rabbul Alamin wala tansa nasibaka minad dunya ayaw isab kalupahi in maniyo tiyo tingian dain haamuin parsukuan mo di dunya amoy maniyo tiyo tingi suku na to di dunya amurakuman yato hindi papalupaka to sin Tuhan sawab inyad to dain ha mga karunahan simbiyak ka to manusia impag-inom impagkaon impagtamong iwan na sing kaiwanan adapun ing kahimut-mutan sing kawi sim manusia asal na biyaway ta sin Allah Ta'ala balik-balikan basahun sin biakatu bariman halaw sin Quran wabtaghi fima ataka Allahu daral akhirah in uno-uno na bios kay mo sin Allah Ta'ala day naman hakabuhi day naman hakusog din naman ha waktu, din ha pangalta, din ha ingat, katan amin biusin Allah Ta'ala ha manusia, in maksud, pangdauhata, usala, pakaya, hasupaya, madauhat mo in daraukan ha adlaw kana. In daraukan ha adlaw kana, amo na madauhat mo in rahmat sin Tuhan. Bang mo madauhat na in rahmat iban ulong sin Allah. Murah-murahan papaghula-hulaon kau sin Tuhan halon sin sulga. Bang in nadauhat sin manusia in mulka sin Tuhan. Murah-murahan isab papaghula-hulaon siya halon sin narka. Naringa sabihin mga kamaasan kamagulangan kataw tayo mahuran. Ing kataan kamaksuran na to, usalun ing kabuhi, usalun in waktu, ing kusog, ing karata, ing kataan sin nikmat ini, bukon, lang tabihayan, hipagdulwaya sadya sin nafsu. Sa sumagawa, biya sin kaya pangadjian na to, biya sin piyang hindo ka to sin bulan Ramadan, biya diin mapupuin nafsu bang biya diin mapataalok na to sadya in nafsu pakawayaan sin Tuhan bukon kawayaan sin nafsu kawayaan sin Tuhan in mapataalok na to pahawa nafsu na to
murah-murahan bangman kita niyo katatapdasin Allah Ta'ala halom hidayat ni insyaAllah. Mahuli, ikapatumtum na mo ramikyan, biadasin pagpatumtum si mga kaiwan ng kaguruhan na to. Yari pa kita niyo habulan Syawal. Ilagbo ibalingkat, pagsampuna sin Allah Ta'ala, amin nikmat niya pa mga bariman. Hawaktum imian in Rasul sallallahu alaihi wasallam, in ummul sin ummat ko haut dakuman sin ka'numan iwan kapituan, haupo-haupuin ummul. Sa siyampuna sin Allah Ta'ala in nikmat niya, hawak to hiyanug hara sin Allah Ta'ala kato tani hatiap-tiap tahun. Hasa kahawa bulan Ramadan, pagparatungon niya in pagtawagol Laylatul Qadar. Amin bangkaw makapag-amal haruman yan. Lagi paindayaw niya murah-murahan dengsin hangi bulan. Demikian makadawhat sin kaampunan sin Allah Ta'ala. Amo na in mga manusia murah-murahan wala nagsisirik patuhan. Sarta amo in mga sila sawa sa impangatayan way nararanag balikan niya pa kaniya. Pag-awot sin bulan Syawal, sabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, man sama Ramadana thumma atba'a sittan min Syawal kana kasiyamid dahar. Hisiyo-siyo in nakapuasa ha bulan Ramadan, mahuli ampa niya siyunuan, piuasahan unum adlaw, murah-murahan, biya niya rasing kiapuasahan ing katibuusan katihawaan hang katahun. Kita niyo, illuag sin rahmat sin Allah Ta'ala pa ummat ini. Hang kabulan, kauhaan tagsiyang pakatluan adlaw ra, mahuli kanapan mo unum adlaw, puasahan ha bulan Syawal, siwuda in nagsusuno-suno, atawakan ut-utan mo, bangman in puasa mo unum adlaw yaon, di halaw man sin bulan Syawal, biyak murasing kaya puasaan in katibusan hang katahon. Naray nga sabihan mga taimahod, maluag in rahmat sin Tuhan. In katan hisyusyu in mabaya sumud pa rahmat sin Tuhan makasud sadya. Amin tao hisyusyu in mabaya sumud. Malaingkan intaw amin di mabaya sumud, na di sab makasud palong rahmat sin Allah Ta'ala. In mabaya sumud, makasud. In di mabaya, di makasud. Na murah-murahan, in kita niyo, sa masiwo kita niyo kataan, mabaya sumud parahmat sin Tuhan, magsama-sama kita niyo kataan, huminang sindaakan, iwan pangayo sin Allah Subhanahu wa Ta'ala kato tanyo, labi aula na in kita niyo, amuin nakalando na nag-ibadat, halaw man sin bulan Ramadan, hituin na to na yung pag-ibadat na to, karena matan, way pagduarwa, ingkatan sin ibadat, hinang na to habulan Ramadan, hinang marayaw, hangkanda kita nyo nagbaan-baan, hangkanda kita nyo naglumba-lumba, ba't keingatan na to in mga hinang na to, yato hinang marayaw. Napagkasya hinang marayaw, suway siya wagbukan, suway siya panggayunggungan, suway siya ri butawanan, suway siya ri taykuran, sabab amurayan in maranato mangarap pahadarat sin Tuhan. Insyaallah Subhanahu wa Ta'ala. Murah-murahan bang mantema in katan ibadat na to halaw ng simbolang Ramadan, sambil na pagkahinapusan sing kawi na to. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhalladhina amanu, sallu alaihi wa sallimu taslima. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. اني داع فامنوا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات انك يا الله سميع قريب مجيب للدعوات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا تجاوز عن سيئاتنا توفنا وأنت راض عنا. اللهم برحمتك عمنا واكفنا اللهم شر ما أهمنا وأغمنا يا رب العالمين.
اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، ويا مصرف القلوب اصرف قلوبنا إلى طاعتك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الإخلاص والتوفيق والاستقامة ودوام النعم وحسن الختام. نسألك اللهم رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم أعد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة. اللهم اجعلنا ممن قبلت صيامه وقيامه، وغفرت زلله وإجرامه، ووفقته لطاعتك فاستعد لما أمامه. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم أغننا بفضلك عمن سواك. اللهم أغننا بفضلك عمن سواك. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. واجعل اللهم الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر يا رب العالمين. اللهم أصلح قلوبنا، واستر عيوبنا، واغفر ذنوبنا، وأحسن خاتمتنا يا رب العالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. واغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأرباب الحقوق علينا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك يا الله سميع قريب مجيب للدعوات. وصلى الله على خير خلق الله محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.